Yaka kli ubahe trom te wanle kai holi. Ko boleh shibune piki subscribers baru kiba juso terdapat page video sa kanilang channel story telah London. Hadirin jong ka jingkem bat kidnap jong kisipai Amerika hapo ka jing yalam jong Presiden Kari. Donald Trump yo Maduro Presiden jong kari Venezuela. Kiba buon kiri ke partai kamtame kiri kiba kamsngau sarong kamsngau start kamsngau klan kum ke China. North Korea bat kiwe kila pen iya ka jeng kiu sau ki kmat jong ka jeng bitar. Da ka jeng kerdem kejat siliang hamadan dum bat kengertat. Trump ka kani melale. Melapen kenya ka international law. Kumno menut ban kidnap yo Maduro. Medei ban pelat no sisndan you. Lem kum tangin ya teli baro kiri ke partai. Bat ngin sengit ya kari Amerika jome. Ubah hetrom pat jai usyong tenrong kejat. Bat penki kejat kemi siliang wit kabamut. Umpat tiaw ye ya kajik joki kena. Menin kesengipat u Donald Trump ulatung presiden sipor. Ya kari Venezuela. Daka Delcy Rodrick. Maria Shimti ya kasyuki kumka presiden. Kalapen benaya ladi deka boong. Mendang along ka klido jong kari Venezuela. Klem kanu ke jing kontrol bana beri. Klem kanu ke jing syapnya haki bana bar. Kabar kadai ke jonga. Bad ya kanu kerai persyak ya kari Amerika. Omla kiri ki bana bar. Ban wantu kelar ya kani nomor kani. Kadai kakam jong kari Venezuela. Kumta kabur baro kasyonganga. Sabai kajing penijing bitar bat kajing berngam biar temai ya kari Amerika. Haka klik jong bahe Trump kuit. Parlok sa comments. Next. Ladap istuna di ke channel junga saya tu lebih parlok jong pi. Ladap istuna saya tu nga story telah London.